Sem aha na abaten komode aha na asresam wankasa obati bie na ne nyina kamfu anno adesua de pa ubenya bi ede afri Sompa Asem Mpe Nipa so enya asem ketu akra no so oba pa usima edu amiansa ewa Sompa 93.1 yedi atwaguo ewa Sompa TV no so kachire obi na obi so enkanchire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no wo mu aba na wo aba so wo aba no pabene so pa enye asem ketua na yekono adona kafacha powers ewo dwumadie we so enya asem ketua kram wo kitikriki yase akokọ wo mu ya ya nworo ne paboa dabiada wo fusawa wo si adaka onka kokotema mini wo se abetie sija so bobo yiri bobo wo si bibitum bibi ya kwa koyanim ewo dwumadie we so enya asem ketua kra enne bobo pata bri enya asem ketua na dwumadie we no bia sene Jesse number no bo akire wa sheni butuo ni host ne singard bibia ye kama ene train no baba betu na chuku chaka enkoa ena dwumadie we ye de ekono dwumadie obache omro asam wanka the nation sanka of Lumba watia ne nachi kakra producers awadawruma wo kofansam no ba na yenya bi ede ebesemo ye kwanta bisa Isaac yenyina kwanta so ntwamani ewu na so ha na ye begina kokosachi yabo Fletcher na wo bodwuma kajagum enya asam ketwa eba interview kurade ne jejejejai ne koko echa tuduru enya asam ketwa wo kajagum enya asam ketwa kura na wo master control room oso a MC aho Kevin wo yata Kevin wo ye bodwuma Kevin wo bodwuma papa enya asam ketwa kura na brantia ye friend Azuka no ne fa ye Nigeria ni efa ye Ghana ni na se no de America semba ba ne so ne singlet bi o Azuka obekumi o na America life no so yes obebo so a just all the sika wuram free say omum bibia ye very expensive America for life no enya asem keto Azuka wo bodwuma enya asem keto abrantia ye free no sika eso kajagum ewo MC a osa ena King Solomon wono so bodwuma brantie tenten no wonam ho nwanwa saa no hunu saa no wo ye adwuma o King Solomon no wonam ho nwanwa saa no na anipa nwanwa na nipa dindin no wo mobo ahina enya asem keto King Solomon no nenam ho saa no ukọ na wo miemia no nwoma no so wamsi ya ho a adwuma na wo ye no a na ehia no mepena adwuma yo papa akoda no onim adwuma ye na so Asem Mpe Nipa no ye ne danchamuruso ye dansuo mu na maka kiro se ye yankasa no ye ne agigginsu no ye tinsuo nani amadodo no asabi anom enne anwumere wo ma ne yadubuache ahomachi o no obeso afidie ene empire odigu afidie so ansan ya ba no nya asem keto akura na wono ene Alpha Oforisuo Aboagye eye Omega me na mede baton no ekona wieye ansana Sida Worship Center wono so ede enwom abekanshim empire abekanshim enya asem keto Sida Worship Center yenche omo ekwan soronko so sa abet saki kwapon sofo oyeni papa enya asem keto akura kofro bofo mpa bema asu keto am yi pabre na Osei Yaw Oforisuo nintin fosuo menefo tumpa katachie srebia bonchina na atwentwen kodia wu atwame ansan yakosa me na meti adwam na me de Sompa Asem Mpe Nipa ekobose asase so kansa pia was campion yanim ena yeko eyeten ena yehwe yachi yentumi emma debiada da na ene yawo no enwum kasa o enwum ekasa papa ena enwum ayehwehwai a free Mark Abraham ho eno ene yebeyi afutuo no edi afrim na anamo utro bia no Mark Abraham say eya na wahwe ne yie omno asamo bibia bokọ de foso bibia bokọ bibia sheye foso bibia bokọ nyame adaworo ma na yenwom be pese mu na ya keke because na Ghana nwom no nipa bebre TBT na eden emu nsem no ya no munim tie na ebe cheche omu
the way enyum emu nsem sitie de bia makase o tie enyum a eduru bia beat na da to beat ne to twere ba bi na tie emu nsem so as a church kwadu fo enyum owu ya na yenwan mo social media na mo church na enyum bu a wan kase o tie enyum a chen so eduru bia na omu yiyi mu a otimi sa ha se no opa aka ana se na opa kire enuti enyum kasa better pa se ni pa se uti na ya de wo mu an se mesre Ghana fo mpanifo federal for no landlords ne bi nka se wo mu nyina se wo mu hwe na me makase wo besi wo dan na se office on fa bi ma anya jana nko atena wade ano kwase because utwu mutan e bi adan na wasi no wuhia sika bi afri tenant wo e de asoketo no ma bi enu ntu utwu mutan tenant wuhia e ma wo federal na wo federal no because obi asifie tenant sika no jeje ya de kosi ne other house enti tenant wuhia enti ye besre e se de ekeka kono e federal fo ni binum e ma tenant fo ye mobo e wo kwan bi so drum me bi a dan no ayi ne kran nson o se me tu sika aka no dan ne chance ne ye fa wa de ma mi wa so nipa ne be ha dan no anka ne sa ti de bi a re control fo kana na me tie re control fo mpanifo bi ye sre wo me drum me bi a sasam ne ba ho a ya na eta koma landlords no sasam ko manimu a tenant ni landlords no ko re control eta koma landlords no ye be so mo mfa mra ne nya adwuma se no ko ha da 2 years ni abosi kakese ti yentimi nya ho bibia ya Asem wo yentimi nya ho bibia edan han esi 2 years bi kwa se menye 2 years meje 1 year na kwaku 2 years ikura de kane tua anya ya na adantemu agent for no musika no kura na tua ya say ya wano no sabin prayer wete ya bia wunya kwan enkwa na dan se ya prend se nwa eti wo mo no so mo so adwuma because e bia dan be bia dan no wunya kwan enko wrewe bi sa mo adwuma wa Asem a wo kan mle bu kan ye ma wo say ye wo hia de pa enyo e wo say de re control for no betena say e wo bi no mo kire no mo na ka dan de ka wo pedan han according to re control for mra no eni wo mo red book no e wo say wo pedan re control ene se wo ko etu wo fie wura no se wo pese odo dan ma han re control ho ene se ka wo ko na do dan no ko ja wanka sa da no ko ja wo mo no mo obi be dai e be high ma to mo high free re control ho no dia enkrata ye very genuine enye dia ye bia so nei ye twa tenant ni bia be pa o chese u twemu pa no ma ekoso no wo mo ha dan no in fact e bi huna mane o kwa kusika no ka ketua bia no ka ketua bia no bi de kese aba bebe opesika kese opesika kese na no record to for mre bi minim se yesi nipa no nipa nka se wotu na wa o si wotu na ni sika nya se o de ma no se wo mu sa ni sika nyina se o de ma je se minim akanze disa ko mo because ana mate no se wonu nipa nka se wotu na wo si wotu ni dia eso o de because what breach contract okay ba ne sa na ne ka ye behwe sa mra ba de ma hye ne so pa ne oyo se me 2 years o ma me be 3 months dabi 3 months wo betua ka 3 months no enye free betua it is a 3 months wo betua so de ne wo so tu na fa disika nyina ma no ye behwe sa mra no kwako etie ko ni ye ma producers ne nye ho adwuma na omoko regional office ye nya ba kokra ho ha ba obi ni nkombo ana ya de ana tie ni pani ba betra kasa tio pani ba betra kasa de mra no aye adwuma ka kire but e bia woni tenant oni landlord benya asem ana landlord ni tenant benya asem wo be ko office no no o de wote ho no akose samra no eno ni asem no se so mo de ba ku bia ba so ko ha dan ya asem ani feru abaka bia video na obeye den ni feru kasa obi a wo ko pedan feru abede na watena wo se be emra no ne sese ye adwuma ni agyan na feru a ko pedan wo emra na adwuma na make se ne papa mu a adwumaku a yayi wo mu a mo hwe rent so no esanka ho na wo sa it is aka wo pedan idea ho na so oko e fa hin na wo pe na ya na ka obi wa ha na ya na ya ka ga labor officer first wo pe ho na wo ene obedu mo sensa mo adwuma no wai obedu ayi wo system no nya adwuma no omde aso no awode aso no obedu e fence ya na ro ai asafo no labor obedu en ka labor office de ka wo pe adwuma ho na wo ka obi kura pe bia ma obi adodo obi tu no obi am na yi no ma
ko na nka wo ko kwakoi enso na obekọ no mo se ye wo science institutions no wo na system no nya adwuma yes Ghana ya se ni ye o na nyoma nya adwuma ya office boy ese o mugu no no mo san restore no ma foforo e bi te se record ese o mugu no ese o mugu no o mo ya adwuma so o mo ya adwuma na me kire se ne se wo mugu no ne mo se sanyo mam no ke so ba bia police ese o mo se san no mam hey bank ese o mo se san no mam ya wo du sika koto na ko yi sika wa woni tu akwamra kese ase wo review de fie no wa wo kwa ko yi ni sika o ko ya wa san signature omo ahu se kwamra picture na wo computer wisi wo mo signature no ene wo ene nse kwamra sai na bi wo se signature no ya na aba wo san ya ayi ketua bi wo se bi a wo san na se wo signature no wan na se no wa ma ye nyi mauta mi wa so ade makom ahu se me picture na da wo me ese hey signature kapuche kura di wadanse ya signature no afeli enso se fama kwamra ko wo san so afa de mumfa wo Asem Mpe pani kwa makai ma sembina ahafo ho baby na rural bank mi modin denta ma rural bank baaye no na yenwanum se ni ba ko di ne sika ko to na kuro no so no se ho no omodro aburu no ne atoko no ne adade tina papa ni voska na omo bank ne ko ho no na omo system no omo use no na ye manual ni bi paper de no na nye ne ye computer yi na omo first no omo do sika hyehyɛ o mapata so ane form wati ase ye na bank no ko ho mpese mebo bank ni din ebe ma no plus na amanfo started say omo hu bank ni do omo sika ekoto kwagu we na weekends na bankers no omo mi adwuma owura bank wo no sport to be e wo ho na ni bia isisi omo nim na mi chinchin ge omo je there's a weekends na omo akwa adwuma ti alaji ni duru ho no no he anya bank fu ni misika no mu die no wo ye misika no me en wa pro onko wo mu ho en o si misika na mu die no se misika na mu die no edwa dan baba gi misika mo anya ma me asem besi kuruma edikwa kuwena edwa dan alaja boni fugum okoji misika o bank wo oduru ho no a no na council ba mom se won do misika a ko bank manager no se enhyehyɛ ono mbe yenye sa nkola ni dini sika no ba ho hwensa hwenam matete wo nchen to mo fa ni sika ma no eno mo convincing because na ni sika do so wo yini sika no a bank na gu bank engu kura na beba fo tiwe na o mo sisi ni sika ni nyina o se first na no tro do so no mo hyehyɛ no kanta ni mtentente hyehyɛ ni sika ni nyina ma no hwe sika no sa osomo sanfangu ho nya se nya no na no mudi no eti komo anya ma no dia o da bi kadisika no mudi no kwa kunya to kwa no so oni da bi onimu o awonimu bati ya wan to kwa no ko so far as ya adwuma bank do sini sika na mudi ende so ko bank ye yiri sika gu no wo se ye yiri sika hye ye no ene se alaje ne fa sika na kwai o gina ho se ya no ate adaban osomo sanfangu ho se nya no mudi no du me bia di nya kukudu awale mu amenwale unya kukudu mu ontokwa mu amenko ade bia nya kukudu bia amenko unya kukudu e di sika koto bank amenko unya kukudu e di kokoto amenko en wahwe wo life yi ya obi ho ma court udi ni gina daka mana so okoti Asem no kwaka ya bo ayinim kunkum court right na ne ma sheda so ti ase o anti no wo ho an wadi Asem pa sa no ma ni nyina ntu ni akukudu wo no ma bi mu amenye abrante bi ne afre ne kwa me apia oye bicycle wasante mampon na obi de ne bike e bija no se kwa me ton bike ni di se bike no ayirai na papa ne debi bike ne mo no onte ase onwia ne de bre ne ba no fra buchire kikiri ya che kwa me esuta court santai ameko court eti ye de kwa me court no kwa me apia kwa me so onimpia kakra ti kwa me de bi o kwa no atwa bi ni atu ahyeda
kwa ni tu asheda da bi obeko bi asram ti judge na hye ne so ze akoda bi oba no abro ti we na dako Kwame Apia ofiri se okwa yebesa tu asheda na onya kwan aba ye na dwuma ntam ti we de ye nika mo ni dina omudi asem ni bia kwa kufanya ase de so onum satrase ya wabeda o obeko eti court wona Kwame Apia da ene yi Kwame Apia docket ato Kwame Apia budin Kwame Apia it wotinenam and also yes my lord no kwa animu kakra and I judge say Kwame adai tinsan one say he was my lord cigarette ka ho na court ho dede obi ada form twe e hwa na judge ka say Kwame Apia bra munya na maneko ade no kwa so aton nyame de nyame aye uma Kwame Apia nko no be Kwame Apia ba no abopa da firi zuta wadibem Oba Santemampo. The Kwame Apia was a yes, my lord. This Kwame and son one no person was my lord cigarette can. Yeah, I say the people are the need to manage obi ene so. And the Kwame Apia did to my name. That be fear say we ni people e see you mobile bonten. Because obey obu a wi na. E ni be e ko obeko. E bia ye nkokoro wa pa execute mi wa amnesty na mi wa. Na wo nam kromo adi nkwasiase no mamu ana wo di nsafo no. Ye de wo ko sesan wo mo. Yo no ma bi ho no ma se na say mampani pa na bi eyiyi bi obu ha se bo u de ne ba fi na boso me kra nto no oda o obu wa ya mmre na obu o so kra na yaw okoda mu nyene wo de ne ba kra no nim ne fie dan be na okoda mu ne fie kra bubu ya re ho se bo to obu ho no ma se be wo de ne ba no asa ka jo se mo mo de mi kra mi kra to mama na okay kwaku na eye yawo danwom kasa ye papa no mo tiase ona wanyom ba bi ko mo nyom na daya woda yi afutuo ensem no edi efiri na yenko na yekotie Mark Abraham ni nwom bia wo boy
ne nnwuma wo suisai ede etufo ewo Kristo som ekwaso wodofo tie Mark Abraham anwum yi a sa yekasa adwamammo a na wokotworo ni mu a eyeboni nyina ehini sa yeka adwamammo de a eno aya chiwade a Bible mpekura nanso so ade bai na yehunu eno ti sa adwamammo ne boni nyina ehini dia orofo enanwumire meka kire odede bi se wo babo adwaman de aya chiwade orofo wiase abrabo no nyina da aya ahweye o enenti enanwumire ahweye bai na wo ye wo abrabo mu ena anwumire yi Mark Abraham de waka wano de wo santa adwamammo waso no maame ennuaba eda ayachi wade ena obubo obi kan ho a eno tese Bible no ma yete ase se bone nyina hini ni adwamammo na adwamammo Bible mpede a orofo ne ya ahweye ewo adwamammo ho na ya ahweye ewo wiase asetenam animu abrabo a wonofo yesise no duabo edi ahimpa ewo Ghana ha kametumi so aka se eduabo ayachi wade esanse tro no kura sa miate ase se eni ewu die shall not kill eni kwa se ukum obi ana wudi ewu na dia ben ena di duabo no ba dia ben erebe ma wudie no aba enyoma bia ensa emfra wo bidi benti wo no se wo japade wo ho pa na nipa edasani ebo wo mfe na wo pese wo gye oto asase atua kana na se tabi matom obi foforo se kwaji misika na wo sa akwakotom am obi foforo die kame wo se ya onanwumire kaya achi wade na nagyai emmoa wo kura orofo wo kwa akwaji obi yire wo hu se ka wo hye no orofo aya achi wade o wobi afa wadwuma opese wudi sika ni nyina gu adwuma no seto wodofo na nwumire meka kire se aya achi wade unwia na ba ufiri kuroketuam no de ba kurokesiem na wode utu na adwuma baako ano no wodofo wode ne nam no so saa se enka won firi wiase na kanija pade nyina emra medi ho ene meka kire se aya achi wade Abrantie bi wo mi kurom asante mapo befa ne wo fa ase kotran kran na saa papa no no yodefo a ne nyoma nyina na abrochire na no okofa no na obefa ne wo fa ase ne koye no dia ben na akosie ne wo fa ase na yinasi atwede a se wo de ne passport no kire ona hu visa se bupo mu a enso na sika ben wo de kokwa ne so biem orofo nipa bonfo ameye hu nipa papa eno ntino akoye chiwade de ma papa ne se ka wo hu yanka orofo se ye adwamammo ne firi mu a wo ankasa de ben na wo ya ususu se ye bone ye chiwade a entumi ma brabon konkan empokura no so onya sika firi mu a datia nkwama bi no me ebetumi asane wo maso orofo ye hwa brabo a ye boyi wate ye twaye nua na ntire keka ne won nsam abo adwumam ayachi wade sanse na katua ye mfa nka wo ho ton wabra ye yi na die Sompa FM wodofo wakeka wade mu nsam saa ma brantie no agya na yire no wabra na yire no se ne kunu tukwa ya onko baabia wodofo nsam keka ayachi wade Edia bay ena wo ye no wiase mu a ususu se enye Edia bay ena wo ya ususu se entumi emmoa won kankro wa bra wontumi enyaye Masima meka ne na nwumire nyina ne se wankasa wonim pefe boni a wudie
a wosusu se saa bone na wodie nipa wo de bone ni di no no onhye ndam hu wonte se nipa no nte ya akropotwedi amponu ankasa eni tihwe bone a wodie ne sachra efa firi hu asanya adwamabon ko an na ya chiwade na se kunsun papa mu a wo kan ni tan ni gina da se de atworosem no eka no wo mbransem dunu mu a orofo na akwa se mbransem dunu se wo anisu na akwa chiwade de amawo eduru ba bia sa anwoma nyina ma brabo enkoso na brewo bia watifie na nyankopon ato ne kwam no ama ne nyinkyire no na wo de baye kwhye no de kwhye dum ahya adan na wo yire fi se konkonsa bia wudi ye ema ye yi obi firi adwuma mu ema ne ma ene ne yire anu aduane bo wo mu konkonsa bia wudi ye ama emposika abrante no ye de ato no so ne fa ye no unnim ho hwe adanse krumu a wukodi ye no orofo daachi ankwam ma bi no se yansakra ye ho amfiri sa anwoma no ho ni ya me hu se eyachiwade ema trosem no eyachiwade ema abusua no a orofo daachi bi no se de krobia sante kotoko kan ye se oto bobo dan a esa ba wo so no daachi bi kama bekasa no kasa unye chefo ebem wa brabo no aye basa emfa ho se waye defo pen yakopon on ne sika ene dwete eye ne dia so ogina de firi ho a obesa bebo fom se tim amwasre ene wadi orofo ade bia wo ye bia no osusu se ye chiwade no ene ti ho firi ho na nso enye somebody na yakopon eni emfa emra wo so eye me modofo pa se ya Aboagye fosuo nenti fosuo abrabo a wo bono eye ahwe yie anamo bia wutuo no so no na wa ya ahwe yie pa eye chiwade omna sama Mark Abraham se chiwade o amenche atiefo ne ahwefo mo hwe na enenso ya wada yenya kakra na ya de betu ye hofo anwom tuom anwom kasa mamenche akojo space kojo bebia wo bia mse se de ahoden no bank kakra original Nigeria so bebia wo bia ye tiefo nyina no wo ka se wo kan anwe akonya manso friend say enipa o nkranzen Nana one church obi bia ene friend say G roundabout yenwen ya chia wo nyina obi ayade ya chia wo nyina obi ayade ka se bobodia ya ma ncha menwa ba Vera okay Vera shitopa Vera shi 20 kesi pray kwa na de base ka ba o na wo peshito sa me pede makunim papa no wo di infant dokon na wia ya na ye sa Vera wadaroma utie me bomoden na fashito ni be bra this week they are in the area by next week na udi Vera shito a ebi obetimi de abachina say end this yo ti Vera che utie wadaroma pia ye kekafu ne kamadam pa mia na ye kagum so nse meme de medibi ti Vera wadaroma bomoden a I don't know ko supermarket bi atimi bi Dubai udu on matrate ukotoshi to bia na entro Vera mento okay open na tubu mbon so a wo de Abrahamia na magin dam na number be ma na motu ma be 10 no mu na usku a bia be Vera shito papa yaw ayenwa be ma Mark Abraham ye wofa ye papa ye bibia wo za ko akua firi enwa no amba ye hwan ayi ofiri mi krum ni ntin sa mi krum ni no okay ya papa no abonwom ne nwum bia papa no oba wiase bi oboye bia no abawom oh yes sa na ebeka no obia wotie mi na obia wo hwe mi bia ne mbedi adanse se ye kasa nwom a ye futusem ya nipa de boy branka papa ne sidi ezen ko obia obi wone dem because wo hwe utie ne nwom na chese ni from A to Z futusem ko there's 180 na ho akora na ebo na baso Ghana ha de wo kan semfo na ebo na baso de wo ye papa ye ni no nke onipa bi wo akora na sesen ka Ghana ha ni statue ba bia region bi anka ni statue si ye de kasem
ye lusu nkrofobia manne ye hwe o ma ye hu omo be papa ko apostle ko Joseph hwe dwuma o ye ya wo ko asem o ka to na no ne 1 week asem o ka to ebam ye onipa bi ho a o ya asase so nyame ye ntoto na se se ye ka san nkrofo na ye papa Mark Abraham o ka ho bi nanso ya me no mienu ye se ye fre bibi de hwan gami hwan waje bi da wo de mi busa o menya sure enso obi de ni nsa bonitri ma kan kwase asem ya ma na word papa enwuma wo tui me no mienu a wo tifia wo hwe tie nsem na wo kan achiwade nko a na no obobo so no achiwade na adwamabon de ma nyankopon de meshes to ho a ye kese no yaw adwamabo se wo bo pa e de pa adwaman e de pa oh yaw si etufu nti etufu a ade bia wakom bi pen wa wutie me a wo hwe me wakom bi pen nya adwamabo ne se de wo keka se emfa wo ene o papa yire enna nya no asem o adwaman bia ya adwaman eno no wo kan ho asem se ye kan sa de adwaman na wo kan no esa kura ye adwaman no kura firi ho a te se de na ya na oboboso yi ye wade bi ho a unua bia ye wade bia masabe mpredwas wano adwane abom ye chiwade the way the chiwade no edoso but when u tie nwum na de oboboso nyina menu mienu nim ene de na ehu obi kura wo ne ba na one ne ba da obi awo ne baba o asabe akura na besra na one ne da ye chiwade kese unim obi ne sebe nase na no mame bia obefa sebe mpre ne ba ne ba befa ne kwa abrochiri wawo na mame mesusu mu kaka afedie ya kosia ne se mame ne kunu ehihye so ba ne kwa adwuma ne na ase bema so sa abrochiri de nsa ho nti de bi obeba mame de so wo fi nti obeba na ne yire ne ko na akoka asew ne akwada keto na yawo no asew na eboga na nkwan nti dako se o mo ko ba ne ade na asew ba no ehu na se be ma no o feel no oh be ma so enti man hye no so kwaku wi achiwade yaw me say ade a matim di break mema wan hwe yie yaw ye ni break o e ma na wo break wa dwama bom be ma ni break because be ma wo betima yade bi na watima ko gya baabi na me ko yede na me de ko ka nipa na yede na me ko yes because sabe yaduane e wo ma ho yakono de e wo ma ho yene wakono de e bi wo ma so wo ye ho akono de o ba yene de no yaw tata so dosu it wan hwe yie na wo ye be ma na ti wiase na wan hwe ye no ma wo be ye no wo de ho ba ko ka akoda bi wan hwe yie ya chiwade ya obi busa se obefa onua ba na obi nso bema na se afa no na obi nso befa ne maame na obi nso chese ni mie sa no ma ya mebuboso de pa na dangerous oh kwaku ni nyina ya chiwade ateze ni nyina ya chiwade eno na ye papa Mark Abraham okam ene de na obi hu enne obi papa no oba be ma dada ti asam no oba be ma dada no ko hu oba no ware no oba no so ne baba dada eti ko mi enu ganya nwiafo nwiafo pa enen na ekoso obehena akwada no mu mienu so friend na je so mefa so mina ya ba no mafo o mi nya ba no mafo no mo san friend ndi ba ko betu be hu aka cho se anase bra mi nwia no so we obi ehu ya no ma wo sumase na Mark Abraham ka se achiwade na achiwade de ne ye wo se ye ka achiwade de a ene ne ye ka ho achiwade de a achiwade mesi de ye de ani hu no esua kakra bi ne ye hu de wo outside ne de hyesu mase no ano odin ene krom ha obi asebe ne nse no moda obi one ne yeri nwia obi kura timi kofie ba akoma e ma mienza wawe wo mu nyina anwafo wasande abegina bonten e de ye de e postu no ho e efi we mu afra pedi omo sister president na fe chi na keto anu so ba do to so ba na no ho fi wo ono so mare no mawi ho what the postu no atonim se ya chi wade wafra mo jafra no wafra ho
wo de enoma basa yaw abrabo bi wo ho no mo a ya na edu me bi na nipa ebo na abrabo bi ne se wono nim se na dwem ntu bebusa no akwasi na na wo nko avisa yi ya mfa ma ubi bia so ye good kwasi na nko ada bia yale sa wo hwe na wa yo fafum obi a wasi da bi me so me check a me mfum obi ba ne refi se wa ye no ma bi ye chiwade ya nipa kra na ewe mu na adwuma mu aye na ewayi eso obi ana ne kra tenya kra bia na edi ne di agro obu ha ne kra won fa nchaw obu ha ne kra nso se be mpradua sa wa ye me akọ wode amanyame enega na ha ya na na bitifie ni nyina mo nyina chenti akora san ne hu wu a yes wono na ewe enkoda no ba sa no ma na wo ye no na no wanye bi da ne person ya baba wa ne abra wanye bi da because no eyade bia na ye chiwade a no munim to no monko de ne pese ye kan nyina ne se ampa wankasa wotie me chekehwe adwama bia wabo a ano odin a obi anim no ana wosusu se obi ahu no nyankopon onde wo hu ne mom ne maka Abraham se yenka nche o se woni wo papa nwia da ana woni wase da ana woni nwia yire atwempra wase dan ayachi wade na kra wo ye bone no sa kra no bone na edan ebe be kunu utakula enu nti de pese ye kan nyina ne se utie nwumu a enwum bi wo ho a wo de wo mpe na asem kro na tobi to anopa bi anka wo pie no na ka da hye no watie mu nsem ba ko ana mi no yaw achiwade de ye kase ye kan ho asem a na nyankopɔ mehye se ode to achiwade na o kase bone de kase pa na adwamanbɔ no wanfa nto a yanke ye be mene ma kama ni bi be mene nso be mene mo because oho na ye japade na ye nso na meka se adwamanbɔ bi ho a yaw emu odere obi twempna ne mpra twen mu no de chense wakoyo oba ne ho ade ne waware no tie sase mu amekan I think se nipa ne be ya dwen se wanya oba pa ya wo ne twempna yaw bibia nsi mu kwan na mo koba up and down no school fees akola bi mehamu na da to pizza mam da koto shawama da na me birthday da say enu ti kuro mu na nipa bebre no bu man bebre koto omukọ aduma no mje no akoto bi gelege okoto fofofo na ja owi a wotwa ne ka no be credit asa ntitija da masama ka cho se no oba bi e kasa na kwacho ka eya na wa wakate ne ntebi ko obesere wade eya send me credit okay so ati entina ye de measures bi to ho ti e besere enne no ye kasa ase mo se free papa Mark Abraham sa ade bi a woye bia no enya dwama bonko de wa office a woye tia wonwa bi de woye bi atia se bi adwuma bi ama adwuma na gu no wo se eyechi wade emum adwama bone de ye ka baby a wo date kono ano odin wan hwe ya okra baby a wo ka kono emwa eti duabone ade nipa ya onipa ewu ye dwene ho a ye ntiase ene de na aye no na sisi ano ne na ma o eno ano na mayi wes na ye den boni bi a wo ye ya eyechi wade kese pa no eno nene ayo sa enye bibia na eduabo nye obia na eyewo eyewa obone bia waye eyechi wade okay eno nti yanka nkyere wo dede bi enne nwumri se wan kaza transe ne susu na sesen na hwe boni bia wadi eyechi wade transe ne susu na sesen na hwe enfumso bia wayi wo bia wan kasa hunu se wadi eyechi wade mamekra orofo se ukoto dwanim na wo bo ompaye kokoam akire kropo twede ampoma wase wo yinyame a obetumi de wonfomso ede afiriw se sayo bamu dia achiwade de no me ato abrabo so ama wo hu abrabo no so no o se Nyankopon san na wo so ede ho wa abrabo pamu aka wo bone 0551931931 0551 931 0548 931 0355404528 hello Kevin ye Pata Yeti o Kevin okay Sechuadia Nyankopon echini dia Nyankopon echini ebini krono konkonsa ne edidi atem tisefa krono uko wi obi adia nyefon sen pa krono bodua
ebenya because etie nyankopon yemma so nti echiwade de mempeso obi abe ye echiwade because etie nyankopon si endi ni ma asem so nti krono konkonsa ade a eboni biara no sana ya fa yen wanshim nyankopon si ye echiwade ama no madam wasi okay hello Sompa FM. hello baby afrefre udin Tacho. yetio Tacho mukaseti kono ngesela. no okay yetio Tacho de ntiana metiamo. Wasa mana ya ohono. Ofelumba. Ya misine fiti pa misanasa pa sai. Kiano. no okay hello Hey, Oforisuo Aboagye. yeah Agasa ofase unya kuma artist so shibekwa ni. accuse ensuura na hote say Mata Jay Shura drink water yamia dom na ho ya papa ore na yere wase wochia mo papa. magene so yanko yanim Oforisuo se bi pay for say na nchie dem ma mesra de tena so achira sem enya kuma yare. Meka achire mu se sebio uni obi ekoda aya nkata wa adwene wo conscience na echiro se de wo ye bone uni obi ni afakoda na se uni ni afakosia mpama gura wankasa wa adwene no ekasa chiro se ye bone nti na wo de ne kwa wo tete no enti ade a wo de ne kwa eye bone a wankasa wakoma na chiro no ade nti na wo kwakoye na wo kwakofo obi na wawie na so se se throw wo ni pom ni esi be twase be aboa wo fikesi o ya kifia enye numjase emfa ma wo ne oba ne wabusia mesre si yesesa ne mo brapa akisi me ne makra no okay hello Thank you. yeah Peter Asafu Moonlight We repeat the name of Mula. If you know the Asemato, now yet for appointment time, and you know the idea, a 2 idea, go my new dear, you. Na nani mpapebi awo kukitu na oye sopo nti obi bi abese no ne ade na na mai bi so o se de ne de ale ko bo woni ne ba nti ko sia da na mai no be kwa so de mo a sopo kwa ku pikiri ta ko sia da so mu ko bia papa no be sena nti woni ne ba no ba na so mo ko ma ku bia hello Peter. Peter ayasem hello Hello. baby afrefre udin Mepato, Mekasefuri, Emena, Bueti, African Tat. when yetio I didn't go for the premier traveling. no okay yetio You, for me, Pato, maybe the prayer my bonnet, and then me, in fact. I remember Makoma, a Tommy Yempa, Papa, Mate, Abraham. Papa, and a good mamma, many at them, Papa. Monster Mamma King, and I am some class, my son. You know, you to eat this one. I can't do in a Monfray and Yegma, Madam Master. Bye bye. no okay hello hello Peter nie yetio Ebe o mu kuto o mu ya be ni o ti ano de ma ne ba no de akoto nyire o ti ano de ye mu han se tikira papa no so o ko tare bo di o ba ko de e do wo papa no ti o ti no mu so ko na no ka tare ba se o ka no ko ye nyire o mu nye di papa no be cho mu nye o ko tare de na o ka tare no e na de o ti no bu ta ne ba ne se o hu ye ne na no sa papa ndi we ne mo nya me ti hu ye ala papa ti ko mi ko ti o mo ti ma fa de tare ba ko aba e ti wa de na e ka no na ti en na so ka tire ya sa ni o so papa di anu o bible o no mu nti bible mu nti be di akutia enta no no o ti tu na ko bi ka ta ko ti na de no ti do ti o wa se mi yete nti ti wa de mo me ni ti na ba bia ye That's no okay hello 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 hello
Hello. Hello. Me bajo. When you? Me bajo me kasa si sure be poso. Ma me yeti odin de say. Me bajo FM Owusu. Owusu a. Na me ai matie mo program ya. Me ankasa so me wo hawa me pesen ka me de ba ho. Na okay. Wo ba also person Asem Mpe Nipa for no ye be pon a. Ye de number no betu ebegu TV no so na wa hwe no afre why. You me that. No okay. Hello. Jojo. Yeah. Me mamoni Ajuma dase. Woko. Oh, hello. Hello. Baby afrefre udi katachi. Ajen kafe kamanjo. Funa na ushi. Yetio. Ni pacho me pese ngiza se. Ini ya muslim fona, omuni ya wura. Na omozo wale. Anozo ye chiwade ana. The Bible aka ya chiwade. Ya chiwade. Hello? Hello? Okay, hello? Hello. Baby afrefre udi last caller. Tell you kusi kojo krum. Yetio. Ya da ma sele wa juma pa mu die e magada mai. Ba na ha mi die. O so mi na bo yi da saka wale mu. So ba nya award we nya ba kura. The worker sem de ji ha mu. Ba jene de en de da ko fom to. Te o mo mu jira ta kai ye ni amana award. And some are okay and some will say, pop. And so say, I'm fat. The third time will give this a say. If you haven't seen do well, more out of me, no said it will be that I sent from Kurewoom. You say the author band and every little band of woman. You keep Ghana man of cocoa, what happened to him, but I didn't how you are son who saw him, and I didn't keep any relative. This is dear. And yes, when you break, you bring it. Okay, ya for friend no enyina emfansi ha. Ade bia wususu se wode ye wunua ense emfra. Na ebema ahye na koma. Ebema ni dwumade bia wodi aba fom ya gini sika fri ne nsem ni dwetre kwa akwhye na dwuma abono no odofo. Ene Oforisuo Aboagye meso mese eno so ayachi wade a ebetumi akofa nsusuanso bone enso edi abrewo eno nti no ade bia ensem fra bia no mo miemfa ne enua wate na ayachi wade mi otatatu bafo mabomenta mu menam soro mesan enam fom ene yebekwa afigase biem abrante no a obi age ne yire ewo galamsi ase no ofia abrahu na hu abrante no a abrahu papa na se aboatati a wobetwa so an mabaso na ya wo namwo adwumako bia da wurumo ena Sompa Asem Mpe Nipa nwumire bia da yetumi enya bi ede besemu yenko computer so dwedie emna sisia me person me bi hini awo the fluency aya na ye ma me say the fluency say metals me wc let me shower set no me pen ni popom ani de be tedi ama me enunti na metals de ni nyina me to free frank enterprise tals no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic we be nyina do frank enterprise now wolf tals no 30 by 60, 25 by 40, and so many do ho. Washroom floor no so no 30 by 30 sizes ni na desire who do be away preno. Obenya bi e ho. Na bag WC na ho do so there. The water closet who do be obenya bi ho. Kitchen sinks and the taps who do obenya bi ho. Washroom basin and the cabinet. And Turkish doors papa. Orukoto ofie na no a confrontu mu ko wian so no frank enterprise na obenya bi service so be frank enterprise o techum market magazine road and Sanabedru Bernard filling station no abrosan ye no mu a ho na frank enterprise ho na dey asem da kura ne say so wo buru is bono ene ahafo e kwa akopem
no for baby se o pe task papa ne ma ma bo so bi etu akoton a ento wani nko baby se do we meche Frank Enterprise ne be ma oni popom ene de ne bo edafom frɛ number is see na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868. Now, question I say, you come from good Frank Enterprise, that's papa, doors papa, any WC is papa headquarters number 1. Worship Center, Bosume Mpaibo, God of Possibility Prayer Festival, no, Bosume October day, Edruho, Eyanenu Paibo, October Bosune de Tosso Dununai, and da Tosso Dununum, a Radin Centranin, and what ye be Yejuma say, a Radi to me be Yejuma, and Paibo Cassia, a crow, Jie, Fahudie, Kwahusai, and in Centrani. Only a Radimabon Punimpu, ne Radibejo. Asem Mpe Nipa say, God of Miracle, and Centrani Yankopon from Tifo, Bishop Abbe Sakikwa Sida so Ayang Wadian Centrani P. Our October and Paiboyase. For how no money would that you know what that name Bra na and Centrani Yankopon Paibo Cassia Yachino, Ubitia Dancy, Beshia Atum to Foy, Jojo Ahi, Joshua Bano, and a Sida Atum to Foyina, on Yankopon Tifo, also for Pong Bishop Abbe Sakikwa Pone. I read the Bassa de Naya Juma Sadia, or the Naya Juma a free tetano. Bekaya Huay, our Atumako Phobia, Sida Worship Center, Mount Sinai Hospital, at Chilewa. God of Possibility Prayer Festival, October the 8th, and essentially better descends slow down on the Pietis area, Anti and Chum, or Suru Besane, and Radibayan along Juma, Bekaya who was Sida Worship Center, not yet Nadia Wunam Winina, and Yaw Radiona. Fre Ahomatu Foiso 0553 535389 and 0557 000967. God of Possibility Prayer Festival. I ready to me a dinner. 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert enra ho na mete se wo ba no se wo kɔ Canada woko suku na yesi ajape aba no nso okɔ na nso no de okɔye adwuma mese amanfo akɔ no enya gro Jaya no one de won kwasa no. Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nia bre. Pese otukwa kwa ma no ne de. Wode obakwa simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Na say visit and now turn so a wo Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany numa wode obakwa. Say ya dwuma so a wode obakwa Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE, and GMAT, they will assist you to write. Asafo Labor, Runabout Wa, and crying, Kanesi First Light, Tema Community 18, Lashibi Goy Filling Station, Sunyani, Silver House, Our High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale, Teaching Hospital, Takrade, Market Circle, and our offices, our Mybe Breso, telephone 055 555 0067 and 0249 000448. Only we define everywhere for everyone, yeah, the luckiest everywhere.
everyone. Yeah. Only we define you every day. Yamamwa Fishiapa, Ohinini Adazwa Ministries, on the Women of Faith, Ray's second annual national conference. Yede Bremo, Winim say, Odasani Woba Brano, I was also Swaba Papa, and Nontina, Ohinini Washisha Jumedi say, the Atosunim pre numui, Sujedia Namo, Naso Abapa, Asem Mpe Nipa, Aye, my time of fruitfulness. Ye Edia Free John chapter 15, verse 5, Afenso Genesis chapter 1, verse 28. Ebaso Memenda 8th November 2025. Anopanon so pepepe. Yeshiemu ewo KNUST Great Hall. Kumase Yatson Safre Akasa Mafo. Apostle General Moses Osei. Voice of our ministry Techiman. Minister IBJ. Minister Audrey Ejapon. Enna Prophet Amofa Entry Henry. Ajomtofa Pabna Nyamengo Stra Ewamoso. Ebeni PSA Esther. One Bonyom. Mentiasie. Afe Sorry, Ajumtuni, Abnam Ponsa, Women of Faith, the Lord is still a victorious banner. Eradin Shra, Entebo Crosso, say ya wana woshe, Sikasam Ajuma say Tuji Dianamo, or Hinini Adazwa Ministry, Sompa TV, Kumase, Jumedie Eyebola. Ya kwa nim ya nim te ya branu ti no druba bia ya na ye pese ye kono ten so na nanwa da ye tabi asam de to ya pro so abrante bia ye frɛ no kwame osu kwampoku opoku mensa ofiri mafidu ase de eba ye afijase asokore na wo se ne yira wa ye ne ho ade wodi na wu na edin komo bo afidie so ya nwie ade bai na abeka ho biem ama kwampoku nani afekere ne ho esa ye katokuro badwe se ka woso wompo a ka ho na ato na kokko ne ba bi na so kwampoku ogene ho anye kwa memo akwa aba bibia bokọ de kwa me firi hin na ba ye Santia Sokore. Fijasia Sokore. Kwame se ene enobi etiewu na adanu wentie bia. Asem be na de beda Sompa Mpe Nipa se enko moa. Yo me da se da bibia so ase enwe. De o mi se mene obaneti. Mene obaneti. A obanu se fe no. Okuewut. Amene neti ba ye no wade na be week ni me ba ha e di ma se metu mo ni se wa fa machi ni be ma bi be ma no wo ko e fe no data no manso data no le no echi ne kura no be ma ni e fe no sei be ma no mo fe no kwame ba do na fe no emba e wo data no ho emba no okay now you no so they say wafa wachi enye ba ku mi enu yensa enye ba ku mi enu yensa je me mfa mani hu egwa mo na meka ne na da sa no ti ana oh oba mai no okay me minim dia me eye minim dia ha no if you say oba me do ti dia me no wo mamu nan se oba kwa no de ba ko ba mani intino minim de ha no a wutimi sa ne ma we nyina ya hwehwe mu aye kakran se abra ona opeso koye ne ho ade ne obi tia wo na so se ababa wa no ni suban entikabe ya akagyan yampasa oh ya no kre na uti wo nyina na to aso koye ne ho ade ne ko bi kai o se ade so mu ansa so ti as obu ha on na bi ne kasa so bi die minim say dia entro bi na omundi ntina ma me yere ko e ma no oba no so me na tina che so ye kura na mi hu dia ka mi di problem woye okay oye mema sam na hu ye so a so ye si nso ye dia mi se hu na ubusa no ka no kure se yampa
kan ko me hu oba ti se pe wuto kan no pre ta o ni wiase se wa ya de no bi se kuya ade se ni mate wo o se be wa o ye so no di biabo ebra so o ye o be bo di esi o be ka esu sisi wonim biabo sa number 1 eti se si an wan kasa no pede watene de wahu no uji tumpa kase se wo yire no fa wachi e ma wote wahu bi pen ofomachi fi se di mania hu ana me de maso so ya dai ati ba ko pe ba ku mienu miensa na dan wanya no uhu ye no oh e oba sebi me tu no me life no me fa oba me pe oba se bia me fa we fa bi da bi ni itu oba ba ko me fa we ya no no the free sources is kwa rutu nko ne oba wa fa no asokori kro bia na fija so bia no beti maka nse me kwa me ma date no just seconds akwa rutu nko ne wa koma so ade person ono nko asa nu bia bi itena de no we me em ya ko ade be poten wo ye we yo ya se oba me no tia ma ye ho ade na wo fa machi eni be ma fofora ba koda uwie kombo na sa di video kombo de send me se me hwe oni be ma no da no enye se oni ni be ma ne da ase hotel na mo wo ne me kwam se ase mo club jo mani na o video o ye ne ma me bre no dey send me iti me sa nya ma no ye no eni ti na ma me de ne ba na second one me bucket one o ti me jan ho wadi mfie se akoda no gya no na fe no ye ko 2 years en wati me gya no ho wa gya kura no ho na de no waka che root na busuafo Sompa FM okay madin kai issue ni si ya na madin ka ko na busuafo no mo kasa no fa fu mi na no mo kasa no mo kasa na so mo ka che me se me nye no mo ade ma busu ni bia na nye na wode ne ho ade mfonyini ba ha no MC amofa mofa mfonyini nto so abra na oye ne ho ade no mofa nto so mame nye no ade ma busu ni bia ade ya oye ne ho ade na moda so yi me ba cha no akua rutu ne dikai o yire ni so ne ho ofe wo ye ne ho saa wa bra wo che no no se wa bo adwaman wa fa wachi no ukoka che na busuafo de no mkan omo de se na gani city ni ntino me nyini se gani no mo fa no yire no mo fa if is again mu ade wo yo be cassette ya producer component and say o friend kwa no cassette ya no didi na tem na wadidi wa tempen oh me do wodi matem tambidi ni bi ne sei timi sebi kwase yin otimi de man oso na abona konma na mtodi ana mani emire bi na ye no di nkomo se ukofa ne fon na oye nyuma bi wo so nyuma be na no ye fofo so otimi di sebi size phone o de send be man no de love odo ho ayibi na se enema me brave bra enema me brave no was sending voice message adwaman ho voice message na master nini nyina na litimaka se ekoba asa na ama onwuma nyina ase ya na onwuma nyina ase sika sema e basa sika sema e basa ise mi no tie konko telefone mi se o ma no so ho ana hwe wo mo e ma no kura no ni ana hwe wo me ma me na hwe wo so ma me so se no ho fa dise na kura no nine no mu nyina wo ise kwa mtie kwa no kwa no mu fi otimi aba me ho ene mi ye dwuma waba ntune na tisesi ye wa ma me ba o wa ma me ba o ba se o de men se brem se issue na esi ni ntino eni ngwa se ka nto se o de men se brem wo so don se brem to bo asene ni kitima ankotwetwe komo mra si madu so emra sisi a ye ni kitima enkotwetwe mra wodofo kitima no waba biem o na omanfo a wo busa me kitima no enya asem ketwa kitima no owunuru pa ye ka habanuru a ye kitima se ye ka infections pa se gonorrhea ne nnuanom ne nasefo no ye kitima na kitima no odofo
sɛdeɛ papa we no ni university no tatahwe na de ba ko ne se wo se Oforisuo mo mmra me nto nchea eyekitima kalechi memo akwaba bibia bokode yeshia ya che amafo ha ne ha ma adwene fosu na kitima no wene mesimunya mbotre kitima beba panipa yentie wanwumre aye kitima ya ba center na motie yanwumre na kitima ya ba center de ye ne ye ba ya beka kire Ghana fo ene wiasefo nyina se Nyankopon ache yade kesia aye infection yare anu oduro kitima ya ba pada yenya asa pada yi se unya bia se wo HIV se wo infection syphilis ana se wo hepatitis B ana yare bia ya mo bia no unya sa aduro ya ebekum woni nyina wonu aduro na ekum woni nyina ma ho ato enti na kitima heba center ye ba ne asa be ka kiro se sa yare we infection yare no yare bia ye de wo enti sa yare we yetime dia wo abaya me pa che onfa obema da nanso okọ hospital ye se infection ono so yetime dia wo be abrantie ono oba wiase infection nti ye dia wo no Oforisuo de be mapie ba ye kitwa bi sei kete fa oba ho da wabo brani bia oba junso an wojunso mu kwa papa bi kura de oba me ho no ne yira wo miensa o se papa me be ma me timi fa hu da oba ho da o ne de no oba no wo ye ase e no mo dia wo enya sem ketwa aya ho meti sampa de otimi so de wo kakra na ono de ye low spend count obeko doctor kra na doctor ka chen se wo spend no bi asa konkoti ma ni bi wo ye so a eye yin so a ye se ono ye nsuo ba wo hu ese obosom ba me pa chawo eno na wan hwe ya obetiri obeka chawo ho se o call doctor ama doctor ko triti Oforisuo ye di ka chawo se sa ya lewe doctor na emu kra ye na wonti me triti no ho ma no nko eye moa agise kitima ya ba center eno na ko triti no wan hwe ya wonim se ya le no ko odi mu sa obeti so be memo je opepepe Oforisuo obeti oni no obe ma na se odi be ya mema asem no obeti oni be ma na fo aka kitwa bi obi ba be jira no aka chawo se Ghana ha no mo de anase o ye be ma o be onwu ya be ma nwu ba memma wo mu ya mo memma Oforisuo ene mo memma ya nketua wo Ghana ha no ani kumati abontina no ano wotene aye kitima ya ba center yanko ana se wonya ya duro bia me se wono maduro na mo ani nyina ewu no obo nse na obe ma no ane beba enti samwe o mo na se o mo ba o video mu a obeduru video mu abo se ho tetew obo nse ho ya o hene obo nse watungo suagu ho na obo nse wodi agu na ase ana so video Oforisuo sa ko sua na ebe pa ya ema woni padua no wo ye wa hwe abetu America komfo bi anaboso mo bi se obi na eye wo na so eyamo no na omu ayi no ngosua na pai e wo video mu no enti sa no yale we no o my Ghana ha ma meti ana so nti se ya ka kiro se yale we akum obi dawo enti enam sa yale we nti no e ba ye na Oforisuo ye nya ho adro da akwabi se kitima he ba center na nya ho mode adro na ma na aba no ama konfo ne adunsifuo ne adifo atrofo bi omodi amanfo hu sika papa obi timi ba no timi ka kire kitima me pa cha onya wa me ka obi etima je efise se de na me honam se hihye me no me fiefuo nyina kra me no ho ya aka efise me no se bibia de no ma we na esi no nyina ya bayifo ana cha bonsamfo na che se kitima se ka infections pa dia Ghana he ntimi nyumfiri mu Oforisuo enya se Ghana nku me ka si bi se ye ka infection HIV ana syphilis mu ana ya mama Ghana fo ya mama wiase nyina eye kitima ya ba ma wiase nyina because sa ya lewe no ukwa America kra na me pa cha omuni eno oduru enu ti na me ka kiro se ye one president bi a Oforisuo onu nku a otimi de ne se ka nipa na mo a wo hwe but nipa no wo hwe na mo ni hwe ye no eduru amofo bie ni tirimu hu se eye syphilis mu wana na gu ni tirimu ya so broni antima anya fi ni tirimu o ti ase enti broni oni infection and so woni syphilis eduru no agise kitima ya ba center ye na yakofra nua bi te se kankwa pinyini kakadu ene dankwa kiremu eye kitima efie ena ye dia yese enroi eye kitima na enro no egu yema ekum emo bia wo ho eye kitima ana omojamu ama abra wo ti ase
Oforisuo asem na enye Ehu papa kitima. Ya the number ni tuja. Ya number ni 0246 0246 91 47 17. Accra number ya Accra so Central Maria. Ya 0541 23 89 42. Ya Central Maria. Oko honoma uba ko nya adu papa yi bi. Eto Oforisuo ye kan ye ka kire nipa ne se enye fashion ko adwuma ne yayi o. Dem fashion no eno ma eye nipa no ejojo nipa no. Oforisuo onim se fashion timi bubu nipa gu o. Fashion o timi ko tena nipa trim. Omo ma bodam no efa ye fashion. Fashion timi di nsuo ejina nipa trim na nam nani so emo ne nani so omo nam ne ba bia etimi se omrim obekọ ne aka jo se koku wan hwa de kwan sa na wawu be pacho black itima ya ba center wo se bibi da yam ya beka cho se fa blood ma fa blood ni nyini anasa afabo anasa ni dane be pacho kitima ya ba center wo ba yete ne we kitima se kura de se de abruchi fo no wo bag kwa abruchi se nya asem ketwa be pacho enro no mba gini sei no ma de akọ obi kura de aye contract ono agi no ade akọ be pacho o maka kire se abruchi se fashion no do so kura tine Ghana ha o di ate ntimre bi ese kitima ya ba center ya ma Ghana fo nkun ya pa ma wiase nyina because Nigeria for Togo for French for omu nyina da duro so krom a o mate se sa yare no anu oduru aba so aba wo Ghana kitima ya ba center onko na betimanya sa duro no eno Oforisuo yensem a kitima ya ba center ye ba ye ka no maka kiro se ha ba bia no betima firi na no aba obetima ka bi da me na meka kiro na se mo obede otimaka unim obede otimaka kitima ya ba center yenko na ya ba be ka kiro se sa yare we ya muwa na muwa no onu moduro na before 3 months no emo ni nyina omtu nkosua enti before 3 months na emo ni nyina afiro yudiem ama ho ato say ye HIV say ye hepatitis B say ye cancer anasa oxa be pato na ade ba ko ni say sa ya lewe say kanwa Oforisuo ya le bia wo yudiem bia untumi ensama ne nsada ade se what to sa ya le na se se kanwa na sa ya le wo uyudie mu ana se kanwa me pa che owiase ni je no nka ho infection no na infection tena wo so pa me pa che be ma ni obada no nka ho because wo nsuo na ba no ko aji ka ye se o ti ase infection no e kanwa obi nka kire se ayi ensuo infection nsuo na betuma ko gina wo yema ma bia wo nyinsa wo nse sa nyinsa ni nyina ye dey hokra na kitima na ka me be kono na che se wo mu a omuntumi enwu no nyina infections na ye sa de no obi ka se low spend come infection it is obi ntimi nkum sa am wani fru video na ka kiro se obema infection duro na okoje 100 million odia me pa che wa ha ho me pa che o timi de na se so ba kitima ho me ka kiro se ense na obi benya infection kidira na se blablo mu yale no infection mo na wo ma aduro no ko amwa no video mu no omu dwane ko oblablo no ho omu duro so omu de ma no beka Oforisuo wo beka ehun se sa or they say kidi no say amwa ne do ma no ko kan na say wo de ko doctor na wo sika pra na ko tofo fro ba dada na omu nyimfiri o burodi nim say amwa na de o ma no aka won kan kira o enti wo de mu no be sa ahye ho enti mo ni ni dada no wi o mumra no na wo adwini ni so e pa cha what media na say enti me siraw say wo HIV ana say wo infection say omo wo sa problem no obi ani age omo hu say na say nya kitima ha ba center na ba ye nim say yare wo kra infection omunim o ti ase enti ye ka no na ye de number na otudwa ni asori akọ ye number no eye 0246 91 47 17 Accra number 0541 23 89 and 42 no Oforisuo wonim se sa ya le way ya bubo di ni nyina e fa say cancer hepatitis B stroke sugar any sa no mani nyina no no mani bebre infection na deba obi say ekura tuninan sugar nti na ekura tuninan ya masa me catch us oboa infection mo no na wom enti or they say doctor won't even come infection mo no enti oni dia no obetwa kitima o dia say brakitima e ba center be ma odura ma mo na woti so mo ne na mo na mu nyina mo begu kitima ato e denti na woti wo ha ho kitima o dia say stroke nso na achiwa
na Oforisuo woni se suro kura chi nipa bebre no a mo ba ya na de adura kan mo aton mo no e fa ye mfeshi okay mfeshi bubugu a e chen se bibia bubugu kiti ma wo sen kran waso ye ne wo fan o Central Maria ye fa manu tudwa your number is 0246 91 47 17 0246 91 47 17 Central Maria 0541 23 89 42 Central Maria na Oforisuo onim say you free abu akwa ye ko se pass gawo okay I want to akwaje dan kakra ka se pass gawo o de ofa frun ka we ka o si meti se pass gawo I want to akwaje dan kakra ka wo a wo free baby aba obinya baby enso ayede adama ho aton nto bia e yekitima anchire kitima ha ba se na ye ne yaka chiro se wo ba ye hwe anim ha nyu sika mfa nche butum wo pa ne ya ju sika na onum sa yare sankwa na ade yele anokwasem nti wo cancer wo hanian wo yale bia ya moso de ipacho wo sa kitima ha ba center wo ba am ya sa wo yale ama mu ana wo widi mu nyina ewu ama wo ne wo yiri hia ensuo hia na mu di no ipacho ni nyina firi wa mo okay ya ni kitima ha ba center na atwetwe nkomo yi na kitima ha ba center adepa na ton ho na wo ton adepa so ya ne mfa ba bi a wo te ho kitima ha ba center owadru papa metumi de ne ho adanse anya adanse ketwa na kitima heba center no ono na tam wa mrante hete ase no wo ba ha na mrante ne ema no maami bia ana baba wo bi ofiri wo boase na wa honhon wa bra na ne kidney no afeli na wo twemienu pepepepe ne honhon no nyina tekoi kitima no metumi de ne ho adanse papa no owadru pa enutienko na soe na yekutue ya de ase asem foforo wo Ghana mam ha na abrantie a ofiri afigya so kore baaye no wade wo koye no oba no se na nyoma tienti na meka sa ba ware for de se oma bema foforo fawa ya na etimi fekti ukunu sikasem ene na dwumasem kada tienti se wo se ne wo ba na baaye wo don san brew e pa cha wo de abreme one hwan na de baaye one small girl bi na buso ni bi enu waka ho ana ensanso esia no enkyere se oba ne nsa na ode blame no na esia ayo ebi obetima ka se eni ensa no kra ma ensa som ensa no ko ode baaye kra na me mfa mani se hu ba de esia ne de enye noa na de esia de be dey me de be bobo ni dua obobo okuno obradia o se boy ne friend say kwame ni din ba ko aboy no mo friend no emba na de na hu ni din oba na ne bo ni din kire o oh se boy ne me woni contact wa oni na di nkomo pen me na di nkomo o ti me block me line nyina na de nkomo na ne ni di ye me ne di nkomo fa me re ho se na aka kire no me ne di nkomo fa me re ho se oba na one ne te no wo kunu ni kunu ne wo kasa na wa ye no ho ade enti no oba no je na chiri di me ti me ne kasa no aka kire me yere na me wife nso aka na adua kire me ne kasa bia du me bi kwa no block me line me friend enko me sister kwati me friend no o ka che me sister prince one neti o ka che ni prince tie se no se enye ensa wo ba di abrew na ya tu ensa e de frɛ wo ba no no onya bedru na ye hwɛ ne ka wade ne bomu aka be ware ne biem oh mi se de me hia be ma no na be man de onye odai be man onye odai se be ma no de nti ameka sa no my friend na di nkomo my friend no ene na di nkomo afa me yere ho sinchina wonti ase ono so pe no se anko yo bi a woti ase anko betwe no ho enso still na oda so ne no we ne ya me no kase nyina na me me ne se sempenifo sinkonwa na ye kama abotoye mu ba na oba na anko galamse na se biem na o se obetrans na wade na koso na mohwe nkoda na obepene so do we out ade che no oh me de ba wa ya mana fono me
Se se di afono. Se di afono. Te se paade na Asem Mpe Nipa ye nyemfa ma. Se dem hia ne abrante me hia na ha ye oni oba ne mienu. Me hia omo ha. Se o ma me snap ni. Me ko su azo ha. Me bonu di o ha ye amanati. Me ka me kire o. Da ye ogi so bonu fie. Me bonu ha ye. Me ni abro. Ba bonu fidie so. Ana snap no so nyo oba ne snap no oba no ko de snap no ba ko me fa mani se enwi. Me te na mate. So o de nsaba ba me fa mani se enwi. Ana oba no so no se nka busua papa mu anka busua ni be ka ho. Na efiri se ye di nkomo wo afidi kase wi so no. Okọ afigya ase no oba na busuafo no se no mase. Obi ani ho afre me. Obi ani ho. E na oba no so Obi ani ho afre me. Na busua ni bi ani ho afre me busa me se opoku anasa kwa mpoku se ni na mate. Da bi da. Obi ani ho afre me bepem ne. Ame no mo kasa yi. Nti du abone de mebo ni ga nyina bia me kam kire. Nti na me de snap aba no. Obebo boy no ne. Awurade a me fa ni agoro. Entike dua no bebo ne sei. Oh, dua ne de ze dua bode. Obi ka so obebo dua ono na life ono na ni kwa akoro be fa so obebo. Obekwa anto ho. Awurade, me nkwa anto akoro na me. Se snap wo ma hai. Be ma no wate. Si ya frɛ no. Katachie seka dua de kema no ho kwan na ka wo dorim. Be ma no de so ka ase me pe na ase me wo a. Ka be ma no de ka ne huso. Ni huso no. Ma frɛ no. Me sister so afrɛ no. So what you say? So obi an frɛ o dia ene. O sister frɛ no de enkomo no ne dia. Me sister frɛ no say oba no ne nete no. Okunu a wo ne nete. Be ma no ka kire ne say wo ne wo ho. No no composition ni nyina akwa wate say oba na wo 5. Wate ni nyina nso still na oda so ne yede ene na wo. Asema boy ne kan no. Sesei omo oyiri di omo achi ekọ manso data no sesei sa ma no mo we. Omu nyina wa figase. Obi eno wasi obi. Eno no kura no wonim ho odi omo achi ko no akọka ho. Ene kwambo no wayi kuro we. Manso nkwanta. Dabi nkwanta manso nkwanta anwa nkwanta ye. Anwa nkwanta ye. Ise ho na oyire na ba. Se ho. Oso oyire ne e friend say. E friend akua root. Akua root. Aye ne ho ade kama so. Na abo pani de mementi ase ne se. Wo kwa ekwan bi. Utu kwa bi na mpanifo tia wo na so a. Ese na ka wutie. Sompa FM. Se obi kae no. Kwa no me mfa mani nkohu ya na ase bia bebisa. Ana akua root ankasa no so hu no na ne ho yo fra ankasa. Ti no do asisi wa so. Enye sa na tie. Wan se be ma de onu oba tia onu na oba ku mienu. Untimi ka se bia beja na kofa oba foforo. Enam do opon do ye nyina echi no. Mitimi nya na kofa oba foforo. Esa nkura no be basa. Eti the last time one who say wone bema adi nhyiamu a wan fi no oja hoko galamsey na se no adi sei. Oh. Evan say be 2 years ni. 2 years ko you ever say be 1.5 year. Eti afigase asokoro se be ku se be nyaado. Omu nim se amanfo di uyire no. Oh, emu okay, me de me hunu no. If you say me brena hu. Afigase kura na me no ka say kura no. Obu okwa na mokwa na odin say 3 no so. Tre uyire no so ana wo. Me ka me kire wo. Na so omu fanza ntene so. Oh, me de say me obi kan no me me nye krumo na me firi me mo asokore. Be omu nka ma ante. Omu nka ma mente. Ba oba ne de pina 100%. Bianim. Say from I say ni no where what here. This Asem Mpe Nipa de na yenyema ho. Me de sesi ane de be ma no pese mo frɛ no. Na be ma no me hia ono oba no wa hazi. Na de ho no ya ka firi ho no. Ise de na wo ho a ye kan firi ho. Say ise no be ma no afa mere. Tu ba gina ye frɛ. Oh. Me pese be ma no. Me busa ensem ba ku mienu miensa bi firi no ho. Okay, me pese me busa ensem ba ku mienu miensa bi emfiri no. Ye ko computer so wedie. Emra sisi ya.
uncle are almost here. Wait a minute. This one too, your friend Kwame. Wait, Kwame. As in the same Kwame again? Yes, Mommy. I'm the second coming. Into all this tension, just to reintroduce that broke boy from Kaswa. Why would you deceive the family like this again? Now I understand the whole delay. Troll from Kaswa dear. Why wouldn't he be late? Obey him later. Of course. Star 712 hush, star 712 hush. You go be the luckiest. Kofi from Georgia be luckiest. From not the cause she be luckiest. Me and you go be luckiest. No matter why you're luckiest. Everybody go be the luckiest. That's Kwame. Send your God the apple boom. If you put it toy, so would the coming of the Son of Man be. Is that his car? Dial star 712 hash. Choose your ticket. Enter your lucky number. Follow the prompt and let destiny handle the rest. This promotion is regulated by the NLA on the Caritas platform. Oh, Jose, and I made the SMS. Can any pan, Nasana, Mishia, now what me? A drain I didn't quano, Kingdom Garlic Bitters. No, more benefiting. Me benefiting wine. Also, what told dear? Abrewa, the smile, our brand, Mishuve. One antique a crown our bread. No Kingdom Garlic Bitters, and any capsules. Nanya, what dear Brebia. Kingdom Garlic Bitters, and the capsules. Asem Mpe Nipa. A devil when ama wani ajise. Send your na my wife company one personal. Kingdom Ginseng Power Capsules enti. Say sia mpaso aye de. Kingdom Ginseng Power Capsules. Emani tie ni asumdie befi abrebia. Oba bia o de pu aha no. Edro ba kupa wo hia ne tremendous capsules. Tremendous capsules esiesie wo ma wo ye oba asima. Enro yi wo benya bi wo ba bia ye ton nro bia. Kingdom Herbal, no challenger. Osei Yaw Oforisuo, na me say Debbie. I take a power, baby. You trip me on the Adriani. You sour, baby. I'm offer. Mama ya numbi na ya mo komo. Give me more, yeah. Ini epe mema komo na abo. Na ye bia dey. I'm offer. Aha. Mama. Losing the red bitters. Losing the red bitters. And Mama Sanono. Losing the red bitters. Waha. Oh, ship my na yero. Hey, losing the red bitters. Petra. Cheers to losing the red bitters. Spain. Why you Numiniansem, one time many power when you feeling watch it, and says up in front of FDA, Aji, good in Cratuatum. Okay, I am a Japonia, Japonia, a papa being bass of Pastor Philippa, so Yasemu, a brandy, no, Sabia, Kwa fana yire na enye se bi ofana bonebo wone na kwa akoda ama branti aye ne ya ba ku mienu miensa ne nan so de benko eye mampam ade enti oba no ntimi nya no oh oba no de ade meet meja no oba meet meja no. Okay, producer ne no abrantie no atwetwe nkomo yenti nkomo no ketewa bi kokos ya bodo tofa ne bre no eyetia kokos memo akwa abane abrantie di nkomo no sesei ofoso bre ni nti ene de number no yekoye ni mu de yekoye nim ofoso ye ne abrantie di nkomo no asema abrantie ne kan se asema abrantie ne kan se no kure weire no onye na da odi no na de omni se ohia abra baba wa no e wo galamse ase eti ohia no ono abrantie ne e kire se owoyere na ne yere no enene na enti enam sa na ono no kuhia na galamse ase a one we abrantie o te hei ne yere ne kekaaye no ne yere ne gitum se
oni kunu obisan so ofiri so ofiri jase no so ye sure sin an to ne kan no ya e fama no te se die wagya tu so ne nada eti one agya tu so ne nada nti oba no mom na nka no kran kyere oba no mom na nka no kran kyere no okay ye fese ken ne ko mra so ofosu wantimi ama nti me frɛ kwa na hwa na yere no e wo ho na yere no mete so yere no ka se maka kyere won se nim guase ati na omo preso a eti abrante de wagya tu mu se we yere no wadi no. Okay, 21st kene kiasiatica expert for yemfa ya de tiatica no enko 21st ya de bibiri da 21st kene kebebo kuma se hwa overseas ye behu ewo ha saa na obo ase enkran sunwane kranza 21st kene kosenye mini 0540311311 0540311311 kokwa dro papa na nwumere mede ma wona de tu kokwa ase 3 eco capsules kokko maza 3 e ba center mo na de du papa we ba se kokko nko ade a ye kokolina ke ba dani heba ba apidank yebenya bia to ne de atuoko kwase 0546107107 0546107107 order for some patch de dru hobiem some patch de no Tarawan Media Company Sompa 93.1 Kumasi ye ba ye no asanteman enyi etotwene de bia da order for adru hobiemu na mo na yesu kire mo yinisuo ebetumi aba ye de ntoma emema kuranfo akata o madagya so yemfa emo no bi nsi gya so na yemfa mankoda yi anwa tomatoes ene sesika famu dia na momo number no 0598 559802 0598 5802 Tarawan Media na Blazer Foster ni dia ebeba yemfa bi na yemfa mo ankoda nyankai na reko heba mixture na medi ho adanse dia ma o ma fodo do no ana atuagu so reko heba mixture odofo etukoko na se usisi yo ya pressure no se ye low se ye high be man ka janka sen ewo mpam na immune system dropa ene reko heba mixture odofo obenya bia to Fred Mense ba kewu oboase Time FM Techima Free FM Boga One of God Pharmacy wenya bia to Promise ba enso ewo dumie kotobi na entumi emo epa reko eba Mr. na medi ho adanse enso ede ema 0248672271 0248672271 reko eba Mr. na make camfo na medi ama ohnini adazoa any Women of Faith Ministry omo na aka manchiri mu na second annual national conference no eba so ehfa Kwame Nkrumah Suapom School of Business omo auditorium kese no eho na dwumadie we enyina ekoso wodofo botaye kese pa se ye benya ye funu ne dia wo ba wo abra wawade adu mfiedu na nya ye funu emfa enwoba no Women of Faith Ministries no henini adazoa second annual national conference no krupo twedi apodagroma odema no bawu enya asem ketwa wodofo se eya wonko ade a yenkoi na nyakopon ebehye ne ho animonyam amanyoma akonkan pa na kasama fo madwumadie ase AP General Moses Osei and Prophet Power Vrinkran and Eba na anyomtofo a obadi nyakopon tata Minister IBG Minister Audrey Japan and PSC Esther wono so and nyomto betachiri abna ponsan and so guest artist enya sekreto akra Women of Faith Ministry to say the Lord is our victorious banner wonderful obi pedwumawu na security na wo person de be ya obetumi ahwe adwuma so kama 21st clinic atwa ya odofo wo se ote eben atwa ha na why ready say obeye adwuma umma ehun entoso na odofo bibia obetumi aye ede abo bia no na waye ede aboa enti obetumi de application no aba 21st clinic atwa na watumi aba na yetototo ano na yehwe osuba no a na yehun se obetumi aya na yetumi afa pa na Saturday enuru memene da no awia 12 no premto bre no na eye deadline ti no ma ho aye hapa adwuma ho aye den Apostle Dr. Megachi se men control say obra na yade bia obetu ase na wode amount kama Novigi Enterprise omo ene twamfo nyini pa Lawson Beverages obra na yema Drema Betes any ginger call ni bi ebetumi aboa pa bia enua ene club omna samwa ye ko akoyanim yenim ten ena ye ko na ye de akọ Sompa Asem Mpe Nipa ene ebre no ye tie papa omna samwa de wo mu nyina ne se asem se we kan ya transfer mpe ni mebo me gidi se yaw abrantie na sema wo kan nyina no
ekwan bi so ono aso ka ho bi na ama na koba edrume bi wo ho a yesi wani ehu anya otan ba wo de wo wani ehu wa fefi vuru ani ase akon nsaman short ase ade bi wo ho a yaw sotro bo ya wo deserve se ball ba kwa me mo ba ko ne ko ba bi but so wo treasure sa sotro no kwaji bi aka ho a ya wan hwe ye be sie wo ya be fa wo funu abrante etie wonye nipa a oso nanso aso ni dua so wada wonna ede ba twanko a seven preduasa ya de ye wo wiase pa se e ma o ma de no so obi kombia e ya chen mema ye de because ye ne de akoba ne se efri tetentre ne ene se ba ma de se bo wale mienu a ana ofa ma mienu a enye news do de ane se de wo be ye fie ye ukohye oba wojo a obeto wase o kwan bi so but susuan pa se eno ma bi wo echi e wo wiasa na asante memwa se wo yire pa wa ye ne ho ade a ne te yaw na bia wo ne da actions oba yaw na o peje ne na ma na yaw wo bi nso akomu bi na wote wa na wo de wani akosu ye hu na de wo ye nyina wo bai wo ku be men wo te na komato ne yam next time o ye kire on semu si okwasia na oba wa wunum ade be kote ngwa na open wo wiase wo se friend say root abawa root fiedi enda oso bible wudi gese fijase abawe wa mamunum yaw me se minipa bi wo galamse side wo ye aye friend say choba na nipa bi a obenya no firi kumase obekọ bi okọ adwuma bi a nipa ne ko ya pe na mema na wona gye no judgment na oba na judgment we yon babo sikatuo mbema no mo garam say side no we yon babo sikatuo ya wa na obeja because adwuma no pay a ono be man de be man no na sika de be man no wo check pay na wo beja adwuma no na oba iso no ho fe kakra etu we de amane ne wa hu na na sanka edai na bibi kasa kyerese ontwe no hwedu me bia me se osaye kokko nipa bia wo ti wi osaye kokko nipa bia ti wi asbia me se edu me bia soro kakra soro a enyansa nya soro a ejimi hunoma bi kakra edu me bia de kyerese hunoma bi kakra we ba kakra na wo kasre because ebinto ne da anso so on fa oba bia da ka we no enti na atimi no ya ya no kwa na sabeni aso kakra bi ye na atimi ye nti wadi oyewu esa ya wuto hope wuda ade nchentem kwakuna wono so ntimi na nhwe na obede no wakaso obeda kwa nka mepamu ni fria oso okoyi obi adwuma ko ya se no obewu yaw me se sabara branch etie ni refu kwa so wote ya bebe na dwen nam no nyanya ne se wote studio wa ade we yaw me se che yiwan wada wona ya wuda wo pese ade nchentem na nka dipa no kwa no wonse hu na na se won kasa no enti kwakwa esa no ayese yi wo be hin wonam yi mesi edu mebi madam for George o se so banka o jani se nko na madum ye so ba bia ko wiade o nanka ye wo oba no ono se sa nanka enya nanka ye bu nanka atete ho no ma nyina nanka wani abato nanim yo so ope no yaw eba ni se no be men wasa ye hi more ebo ba ne side ebusu nyina because obi bekese wo begu medihye ni mase but medihye ni so nkwase ade a wodi no ye hu sabi nyansani bia wo beteche abrante ayure aka bibi papa bia kire no abrante se wa ye na yire hu ade wo de pictures show eso abusu bi se o maji awale bia mfimi am so anya anwi ni sika ni bia kam ni sika bia kam na ye den eti da medihye ye woni be ma tra wo mamu sai enum enan wa wo de ba akụka ho enum ade be nko akote be na root wo pa bia mo wiase ya wo ye ka na no yeso odidi kokose chatem so obaba kokose jidua ujimi ubaba wan dua ade a okofo bi be ma na wo ye ne sei wo ti na koma enim guase ante se ye hu se sabe na kawia se ponko badama ni wura modam edu me bi abusua sabe ayo obi ba fie ba wa mo de hye no e pesa na guase aka mu nyina yese na ne picture na mo fa ne picture ne toto so me obi awe bi ai eti no ma bi ho no ma ya na etai ade ti na sese mo yesa adenti na sese root wo ya obi ba obeba etim de duabo ne de shash na boy no ye masofo maso mo fa nchame shash na boy na nse mfa mo shna boy no ye mfa mo nti wo beto de a
aha we no yɛmfa mmɔ de sempo agu no yɛmfa mmɔ wobɛtɔ de a tɔ de ba ku bi na ɛhyɛ mu ahu to ano abukyire de no ɛhyɛ glass ni yɛmfa ne saa ɛhyɛ glass mu ahu no ɛno na yɛ na ɔmo gye ne ntam na kwaku ayɛ ne ho ade wo hwɛ ɛni so abranti agye ne 3 pieces we ne top no yɛfrɛ ne complain kodi wo afɔ satan ne saa ne yɛfrɛ ne complain why you say who gyina hɔ nom wahyɛ wɔ animonyam na obi bɛɛ ma na me yaw da bi amaka me sɛ awade ɔho ɛdummerɛ bi a ɔbaa no wo ne na start no hwɛ baabi a ɔbaa no baabi a wobɛhwɛ no adu da bi ameka wotɔ ntoma bɛyɛ 10 ma ɔyera nso tɔ 20 bɛyɛ ma woto wiase abɔ life ɛma ɔyere nya heavy nkyɛn akuya bere na etimi de dem pesa me kan nyan se duabɔ de me nya dia me support me say me see you da because wakoma na da nya me de nya na da me yam iten de odi na mom yawo me de masam ba wie no be ma ne nkwase ade a wodi yawo hwɛ ye na me nam yi ebi ana ne kura na oba na nka ntwo ye ne o ya adwe ba yawo fo obi yire ana no obi get ho ne se wunnim ampa ebi wa na wunnim ne kura ne mom akire nipa ne be ka tro se nipa sumasi me pa twa nipa na ne nam no me yire no ago na ne di me so jai ana me girlfriend no ti jai yaw so you obi a onim nyansa pa wokɔ be ma no kɔpa ne cho se miwra me nim da me hu no in fact me hu no me se me pen because Ghana ade be ma eni hu oba se ne pe na me hu no anka ne kra che wo so oni bi ti se ne waka kra me de me nsani me nani me jai wo jai na wokɔ na wo sa je ne tra hɔ na wodi ni de wo huru no etu oboni dua benya no okay oboni dua benya sa abrantie se oboni dua me nka che so nyai dabi de ye de nka che so nyai yanka rentra no because girl nkwase be sinna obi antimi nsi ha ensi abrantie ho enkoka bibi papa bi antra no na aka sanya akoma na ebi dia boni nya na de ombeba o ka sanya akoma eye ade we me se ya wo da ade enchentam u di po na kra na se wo se bin previous ayi u di ayi abonno na da we ma so so ntimi ni di bibi da woni ma sanwea wo se chingam wo ba we se mu da tu enso so da so we bibi anka se wo we chingam enye ize sa okay enye ize sa birthday ba ku mienu bi ewo ho a yenyi firi ho tawo ye bre na ye be sida wo center wo ba ne course fa kura so be ye den birthday no bi wo ho a Kevin ye fanto so na yenko emfa nkoye nim Kevin oni o ye bre na so Kevin ye anye ne ntem wa sida fo ba o ene kwa yintimi fa course kura Kevin we nyantachi dodo no afrenu ke opani enne eye na woda we minua pa me nyame ntune kwanem na wo mani nyinkyere na se o kai tete nkomo no a na no de pa efeni ke opani no nyame ntune kwanem na wo mani nyinkyere we ye VIP driver na nyankopon mani nimdi a wo de be yadwuma na onfa a passenger fo enko enkusi na onfom ko asudwiem misre nyame nhira ene nyame bambo ewo na dwumam ede ma no opani no miankasa menua no happy birthday na yentumi emfa course na bre no ayebe na ye kɔ no Cedar Worship Center omo ene de nyame asɛm a emu ehwampa